And a topic in it, I mean, Busa say, fast trust. By essence, trust a very big, and I say very vague. You can't say bonus trust in general, but we miscue no too. The fact and letters are menya. Me no ekasafa one mobia. One neighbor may be a honor, my bear money jibe or bafufro. And I the year non and no honor no jano. And a ma, one in a time ma, one in a one to quantity and kitty because a befani. Or banner craft friend, a man, warning once or twice be one shut down fine yeshi. Where did you more beman so no banny beam? Emma Wajan so. Emma because in Yamia and Adom. Beman and Yawaran. Neso beman warren in the no. Ama one so no because you try many. You try many, said you 3 Usrayana. Says I was rose. Said another my papa and a no dada no honor on a chimpran. Say bear man chimpana. I ain't same be brave. Me was say aso when you be a honor and I say who say nipan or neo when you be a ho nipan woja will be and I will be ja will be crowding more cotton and a more jan on a babatina. Who expects to be Yasum Jana? So if I'm mamma's in from check. Yo. Me da say na michia etiefo na utia achiafo nya me say sa topic ya esibebre na ade ba kwa wo se wo ne say ade di obi ne die kai hu se wo so edi bedi esan say oni ne tie no eye niam bebre se do hu na de di kan no odo wo a odo ne yire no di kan na oni ne nyina tumi koba ye na otimi ne tsena se dru ba bia ansa na oda ne se ono no ene mema bebre enye odo ena omode nam sese onye hu sese ase pade odi kan bi se free won chan ne se eda adwuma na wo ye o di kan bisa wadwuma awoye no no atrase adwuma ahwe emoa wono tena obenya ayeden afiri won chan na no ka bone ana sechesa one for do ankom enti one for do ankom na so do no so be ma ejina de oye so eye niema na wo hwehwe ne ntam tete bedru baabi no ne niema bi wo hono ma bi a wontumi nye no afi de ne na adwe ayeden na fe esese afiri won chan enti na gira niema bebre so kasa ejira niema bebre so ena be man ne dona ye den afri ni say so enti no ebia na ohun no ne yere pani no de na wo ye ma no ene ade na fe de du be bia ne nani ate enti ono so niema bi wo hono mo a wonye biom enti wonye biom no na wo oba na wo won chen no wo no akwa na onfo say wanya no na wa ba be waro ka hu say do de ye first one no sa pepepe eno de be ye won so enti na je say ujidi say common say do ade ye back on automatic say ye de be ye mami ebetimi abam say obetimi de aye no obetimi de aye no mami go gift you no gift yes ma'am ubetimi akwaje obi kun obi yire obi girlfriend obi boyfriend agena boso say one na tena wawari o na afo ne tena wi na afa yem hihia ba say ma me da se nya me say bia mpacho mebo say bia betima ban say bia na girlfriend no ana na yire back no nya de say awu ye ni nyina ekura ma ne bros de na chese obeja no de na chese say ubo hu de na chese obesi abontin bi na wan so betima si abontin ana munyo hu say ma me chia etiefo nyina mi tie o mu nyina ajo so nia we obroni friend fi am panic nia abaye de botachi ni ye de boba ni ebetimi ama sa relationship we betimi aye yie no ejina ni ama bebre so right ebi ni say ebi asa nipa ne se na odi kankan no wo hwa wo appearance no ene ono ne die na ebi a wo die wo soro chan ne die ana ebi a wo appearance senchire mu kakra physical appearance ebi a physical hair dressing ana say body no wo body ani bi a school bi a wako ana bi a bibi a woni mu ye chan sa nipa no eno betimi account yes wo to so a ebi a be man ex don the to your flat or problem sana be so che
beginning na oni oba na etina na ebia ahokyere bi ana bibi na ode call mu enti no ansa da no sa nipa ne papa okay enti se koba ne sa dia na ebia se wona wo ye obi a wope na ahokyere bi ana bibi nti na ode ne ho koche sa relationship no mu dia ene obetimi anya ne yie sao na sa nkoba ne sa na ko yete se ebia be ma no nya ade anya ne fe nya obeye bia nso nani so ya pepe na emom ha cha no bia opeso o change mu ana bi osesem dia ene sa ware ne entimi nyeyi ana sa relationship na obeye den sese de wo kan obeye den no wahu se wo no de na de sese a wo wo no na maame ni ni bi nti sese a esom be ma ne bo esom be ma ne bo asem kan ana esom oba ne bo we ye kan for both ways you know se betimi abasa obeye den no wahu se sesi ade oh me boy onyanya me wie ide it's okay onyanya me wie ide hey still oko se betimi abasa this wo oba na wo ba foforo no your investigation ye to wait na nkwa join posifu oh yeah se ade a wo pe bia wo se wutimi hwehwem yen jumping ko relationship mu just like that se mashi obi o se ne yere one ne ti ana ne girlfriend e ni suban nti me na me ye nti wo be ware me na wa grabe no wo ya sa dia eni ayem hihye no empa wo so da all right e wo se wo to obo ase hwehwem say in the first place ne nipa na e ka no e ye no kura na sania wo ka no sa ne ti ana e bi anya sa ne ti e bi a wo ba be fa because of be eba nti e wo se hu nse nipa na one ne ten complain no de ma no e ya ampa se nipa no nwo ampa ana e bi a o media me pa oba bi a ne to so na yire no e wo se wutimi finding out e wo se ampa so oba no ne to nso ampa na ba wo fele se e oba ne to so ana ba oba ne nufu so oba na no eye ketwa eno no make any difference in relationship eno ye mema bi adwene all right obi a woni motive behind ade a oye obi wo no ma sania wotie bia opewsa bobu wo no ma bi binti no ko relationship owo ne quality so wo na adwen obi wo no mpo enye wa ho ofe ba se na wonim fi ade ye nti ne wo ba enti o se bia me yiri ye fi enti na me ba be fa na se wanga sanso so ye fi a sa relationship we enti mi njina sa relationship we enti mi njina ene ye hwe so because okronfo akofa no okronfo so akoto sa bre unya fo obi ade hu sa de we die originally na kan nyame dia because na say woni girls be breeding kon ka se hwe na me be ma me nya no na say obi de akra na so bepem no nipa na enware ya adan e fa me ho ben obi so kra be ka se hwe na ada nipa no wa yire ne so sisi a na yire no mpa ne bie ne se me no pam ya nya de me ha me ho kra eti gift wo kra o defend ya so na e betray sa ansem na wo keke ka say hey eno kire say wo ye investigation na find ene mahi eno wen se be ma wo kope no ma se akoye den oboka se be me bia bibi wo ho eno na be ma wo ba na wo ba na wo be bre no ene be mo abre eno na be ma wa bre no ma me cause of ma me so ma me we mra wo patch up ben ade no ene de wa relax wo chire too much bre ni intimate voice why ya hwe se de obi a kan na ge ho dia we jao akofo obi foforo ibi kura one ne wo ba yin say chances ho say o kosra no ko hwe obe ni ade na papa yi ba no ne woni ne kan kwala school fees ese ne yire na oja na hokofa no oja ho hokofa no ese ne yam hyehye na na e ma bebre o mu ha no wo kwa akotare ho na obi wo ho na me kura mbusa se ne mema hi na obi hye o mu a o mu nko ane te a oba bia ntare bebia woni ne ko ba ne se wo so wo mpel mo bibia ti ukura na waje wa ware wa fura broso so kuma toye ana se so yom hihim yo me danse me chia etiefo ne masafo ma ne me hokafo ba cho bia je so pa cho kasa den wa ene de me ente o ame enyam melesa go be ma no no ba na jai bet kakra hwere na oba na ba benefo so bu baby se genti adada ne so no aye so na enye so na enye so na o enche
si aneja kitu ebito mu na so nti oba no obehu adakoro na ni amasa kekase ani na be ma no pena go jano de mame bacho opena ko jano mame awareja ya no ya na at times obi emeka na samonchire wa wonnim de kodie nti ama mo ye den wo mo jaye ebetimi abasa mo ankasa mienu no omo pe wo mo ho betena abusua no mu no enema bi nkoyie ewo ebia oba ne side ana be ma ne side ntiase bi emma ni asomdwe bi ni wo eno no timi ma wareja ye ne den eba wa branka nipa ne mienu de wo mo dom ti sa wale ewe no sa wo mo ntemote na be ma ne be fawo ana wo ba ne be fawo na wa aida so ba no be fawo ana be ma ne be fa na so mo mienu no sa kashia sa wa ma wani amelia ube nwa na ma sa ye de na koye jawale mi entwempana yes ube nwa na so they send it yes mama se de pa masoe e maso ewo so entebasa na oba foforo na wono no eti ade no tambiara na nso no ye den egugem because when him say because ben oba ne ba ben man onjojo no ontiata no ne sere kama say wo be me bo ma so no ba ne jaya even at all makra wo montem but so ba ne ko se bia o kwa kwaje emofra ne school ska na bibisa wo se na be man be sie jojo no atete just on pen ne democrat man no enwula yes e ba sa de ono te ho no Tembia woni problem na neji because when say be me kura na da bi wo so ama house obeji isa nkwala school fees anye de na mame ese so obeji cha ese say ka nya wo mobile money ma da bi mame me ka say bia be ma na mfa ma okay say be ma na de bad a ono so obetena ne ba bi oma ho what ma say but the moment be ma na mfa ma no nko ade anya wo koso ba from obebe fie ho aba abeji say be ni mo dia ono woni problem mame pa cho what ma say ebe ni mo dia wonu ni problem na se ba wa mu dia ekwan bia so no be ba ho but yenhwe de mo kan to ne o so ni be man e wo ho na ne yire ni waja o am be fi on sa anya de ana me ka sa ma me o sa wale jai na me ka se obebe o ma on be man ni jai no ono no make attempt bia so be jai be man no but entiase anya adwuma no eno nti na ma be ma ne ye de akọ enti ono da so do ni ku dada no ye jawa dabi mame dada no do so oda so the topic we duo what you say mame dada no da so do ni kunu nya won jasem no kan ye ko e ma ko mame na da no twa ma ni dabi ntwa ma oda so do ni ku se yes oda na de say ye ne fiance no ne namwa ana BBC mu amontam ye den but see as we jano no de oba foforo ho oba no waware no nti de odo no de ne still de bia odo no nti be ba so mame wo bia na ni abere abusu antokwa ba wo mame abusu antokwa da na me de ba ade na ya me dia bia me ka se kwa wa no ho ade aha na no de me ye afiri mu na eya wo na no de mame me ye afiri mu mame kwa made bia so wo beji sika sa aye den mame na no ma anopa no aba ene na anu kura nkwa na kura ni ade obi wo na we jayo so so na ni sa mame enya me ma na se me ka ma na de mame tie mi o awale na me kira wo se won se ya awale bu ma o be ma no de bia no ba no entokwasem anti asumdwe pa no eni fie ho enti bia me ka se wo ba na ka se kwara zo anya den won wale biem ano pake ne niam na wode koye sa ba we no sa wasan be fie ho no ma me na me ye kunani ewo krafo ewo fa me ne be ma ne te eneya me allow ma wo nwula dem because wo pa anada obewra dem obeji ska obewra dem debi wo ba be ra side me pochi mu kwa ma wo mewra ho gina bonten na jo sika ko because wo pa anka wo ye den anka wo tan won ti bi but adenti na won so wawade won so hu say no ne ku have problems one ne yire have problems and so ne ku we ma ne me nyina asem na also yes obetimi abetena ho sesi one na jai be minimum bi wo ho no ne ku jai one ne yire dada one ne ho ne jai no papa no na get no ne twempra dada
papa ne ko adwuma oba na ne girlfriend association what is that in your man got no got ba wa bed land ya betra papa ne ba o say wo be o say me be say this ya am suma ba you ready me suma oh mama one wo enti wo say ana make a sentiment me allow no man nya den enwura opochi mo kra na akwakofa na wo de wo be wura obi dem na wo de obi ba o to mama say anya wono ne pen wo de e ba aye eye be ma no na ba ye den aba be fa no mama mpacho wo temase eye be ma no na aba be fa no enti wo do tene ba bi ana be ma obu a wo say ye obu o ma na we no obada da no ne be ma ne tie no na wone ne twempna mama no be ma ne twempna enti ma oba ne hu se mi kunu no ma wale a egwu nyina ya sa wo ba wei ana mama ware ayaden egwu ana ono ba metena mu enti aba sa na o masumdwe pa anya den emma wone be ma ne ntemti da bia wo hu na yes oba ya bonsam de ama wo yonko ba no and I'm saying no say ono so abeda ne bonsam ana ye ja ana meka so on say ono so baba ba ya bonsam ayan den asi wo ne ba man ti de hia ne say anya anyama nyina da ana say ma ye tutu mri hu mrika e di akire ja ya ware meka wa ye ja wo nye wo awa na wato bo ase ja we wo ye ja wo Matias ti be ma no we ja wo so Matias na ta mo no ware kro ja wo de empratwe mu na abede na fio but mama awale akro egu che o awale emma bi ne mama bi ti metana dem be 5 years 6 years no mo ja ya ware eso no mo tete ho eso no mo ti wo wo mo nya ye je se na na mo so yes na sa ne ye ja no no mama wo mo twen nyame ani nya ware no mo ja say Debbie ara mo ye sister brother mama mo ye sister brother mo ye sister brother what you saying to the moment I didn't know woman say oba ne be ma mo ware a some mushia enam maybe be papa to me then if my name musu na dia ne gie eba na so sa ne ma we say wo na mu awo 5 and I say I nyina say I go strike kakra no so mama say no dia mu amote mo ho ase dia nya mama Esther so na fe me Esther eti say asebe be ma we ja ware ese so obi an ne tena na aso wo ne tena aso ne tena obetimi agina didie yo mama me da se bedin fi se mpefo bi obebi ombusa abai de botachi ebetumi asa de aboba oh sa fi se wow ne be ma nete na wonu se be ma no one ne wo ho no enyama one or two things bi na wo ye na che se anko ye na che se wa ye aja na yire na se the girlfriend bi on ne wo no abefa definitely is going to do the same thing to you adie no se no see the year no the possibility say obi ye will be very high adentia so ye the ye obi ana wo be share ho it definitely sana obi ba wo fro no so na dey na de bia ma mususu say mema na de be ye mu de bia obe ma na de say bi wo ha na de wo pe wo be mu no hwampo ne kan ye so ma bi o say gift ne kan e bia na de wo pe wo be mu no wanya na so wo ba ye nyina ye ma o at times we bet me do oba bi feel wo do wa akro ti bi gira wo kasa oba we dey say ni kun jai na wo dey ni jai because we show ban from head to toe ni feel ni dem say the white horse is akatu one body one sin say the way you bu ha we di am aye twon say obi si akire nam ne ade na ade ti no ja no go fa ura dey na je say raba no obeja no ye obe me bi so obeja no kasa oba na me pe no afa mu na nyame e dey adom me ade ti na da bia enwi sa to aso e na say but enye easy sa enye easy fi se nipa kro no so ja me na wo hu se oba na obefa no o dress sie ne ho ne ade ade so wo so gesua wo so betumi akosua wo tumi bi mikra me ami metumi aben o me nua ba wo de bible say sherry is scary me ko mo fin bia me ni mikru di sherry is scary da bible sorry yes I fin bia I fin bia ya ye di say yeah sharing is scary ntinu so wo so wo nua ho nua ba okay be ma no wa ba say nti ono wo twempe me ame dia but wo de kire me wo che say wo nyoma ne kakra wo ye at least now get na we nya ba so de ka be wa na get na fa phone no friend crofo no aye conference go no mu nyina so no ma say
Dabi o so betra wo say be ma me nja ne ma wo me be say minu mi nye chen mu pe ntie nyina ya mo a the program at the channel iti be ma no obetumi asua enye no so wo so wadanfo ha obetumi akwadanfo na say if internet cra ba so even see so see makeups ne ade you can learn it from there it also betumi asua na so anku bibi wo mama wo so wabrabo aye kama ma wo ship na aye kama ma be ma na say iti be wife you no mo ye no sakatu so obetumi say no aye say ena relationship be a competition and be ma enkonkan because who say second one about no share dressing here hey then me jeja me ho it that means oba we ni no me owa mi ni bi eno cross be motivate wo oba no cross mo so wa kenya ho because say what you don't say be na ye nko an wo dia na wo jimi but who so obi aba ho na wo hwe the pedos wo sinkete wo bo abos wo senti obi gra wo no aduane sa de obe no aduane obu ha wonsi nioma won tompa won wonsiesie ni hu ye obi so aba wo twitwi won yokasa kwa uti spampan aha iti be na kwa ba won na wa uti senti ni ade a ne ti bia wadafo bia bedi nkomo adwa wukunu ni pe ye on ne nam de bo no homode ni de wo sa wo ye obadwenfo no wo so wo start say wo tu mrika na wo siesie wo se na be ya wukunu se ni be ka ho nti odno ahwe se na waja wi and na wo de sion se next one ba se na wo nye the same mistake Yenbo of mame said the ekeka kanu mate say but nipa me fa de wakwa akotena ho they say kan odidie ni ku peneja na akofo obi na ho na ohima kan ye but ye hwed wo a ebia be ama na enye ja na yire dada no wonye ja na girlfriend dada no wo no ne wo on complaining ye a man tie mema complaining once twice and makoma ko bi pe ebu ha onka biem obede no wahu se ade we ni ebia ebetwe na kwabontin biem said you ja obi be fa me because ma bebre so ne ko ja ni phone to open no akofa no akomiemia wana say wa fere no o che o hefa obu okra bon se wa pet taxi bi no etua ne ka no monitor be ma no ono akra de ayem hihie betima say ne second relationship na say be ma no the first year ware no edie na wo awakoje obi hu okay dem amenka no boko bia ka se ma me o condemn ye dodo edie na wo wakọ oni be ma bia waja ne yire akotenye de wo ne yire wo ene na akotena edie na be ma wo kuma ato yem say me gu one dream for me what do you remember the woman ni say ade a wo wasi nkete say wo be ye ne de ana se bia why wa dwen se woni be ma ne betena se ne de ne wo se wo ye say wo se wo so o da wo ho so ana se wo siesie wo ho for sa we no because bibia betimi asi enti bibia betimi asi ne enti no hu ni say ade no maba betena ho enti maba betena ho ne de kwan bi aso no me tena ho enti nie me bia wo feel say e wo se wo ye na enti me boa because e bia me fa ne say bia first na o dressing because we study ehu berima no enie me bia ope enie me bia nani je ho no eni na won say wo de more eyi begu ho no mama no amade bia na ma wo so ba ye sonko e wo nanim because minim say minim obi a no ne ne yere e wo ena de bia no so ne bedane na ne try e bon never ne try man however na pen chi ne pen ho no oba na be ma oba e ma ne to do so enti no na de bia no be ma ne da wi a o complain se ho no no on hwe enti wa kan no em say de bia no o ye e o mu anu waka enti no afi de du baby na be ma ni mefie biem o point juma afi stories ni niema bebre e wo hono ma na e ya doso enti da kru na otimi ben obi e no ka che ne se o dware pa o sisi no se de bia ni kunu e kombe na nipa ne ka che ne se e ne ya wo mfa nka adwea ana bibi won fen entwitwiri hono mu ne yie ene ade na fen so e atokase afo mu nti o atokase afo ebia na no ya se ye pa echi hono mu no mo moto susu na ntokro ya tenten no ye kan je se obi hono mo obedwa obi ho kro toilet kro pepa ne nsa no
etimi mfa ne nyina nti wo say fa ne to kakra na kakra na koka soro obi okra ne nsa ne tia ne to nti enuru eho no mu yie enti na pepa baabi na eja baabi nti wo be hye na wo be kono no e na fa so na pe verse Mobutu sesese ko Mobutu onye asundwe park da bia Mobutu sesese ko enti no wa catch no ambe several times but omu ana entafe na emitis not knowing say no na e put no offer na e man be fie e wona enti no wo ba na wo sinkete na wo se wo say the wo te hone ne de make sure say nie me bia wo ye bia no be ye in such a way say be man nya ho asem bia nka na fe wakoma entu opia na fe wani de akire e no be fa hu ba che because they be obeko bia no beti tetete de ya e na wo adwuma ye ni phone wo adwuma ye wo de ani say be of yourself na sisi ho ye na ne me bia wo nim say wo say wo ye a e betimi ama na hwe ni ye no yanko gifty aso wo betimi aware obi wo betimi agi obi ade e de ata wani ase emma wani agi said this of my making be yourself relax to what dream ye de say wo ye nyina na yi wani aso adwen wadwen wo betima man bribe so wonim se wakwaje obi de no aso wakoma betima to yem say media meji obi de so media obi entimi nyeda owe hu say se woji obi de nko ade a yankopon kro te soro kra won hwe if the trainer me announce me dafo e ba cho wo betimi asend me WhatsApp or the befa 0207 939870 0207 939870 and san abetimi so the message be there Facebook yes streaming live on Facebook and temperature wa Facebook be abetimi a check in wo honum any YouTube nyina but more than check in Adom 106.3 FM but more than na check in na afi de o messages nyina obetimi there for brepe mu ne be kan makoma etimi atoyem gift to us yo mama da say e kwan ya wo fa so ba mu no eno na be kire se ne awo ankasa so be fele se wo ji wo bi de a minu ya ba na minu ya be ma wo nya koma pada because da bia wo conscience be kasa kire wo emfa ho se ne wotimi siesie wo ne de we a wotimi ye wo ho fa esanse oba na ye ja no so koye ne homework yi enti no da bia obefa na boboa no abehu so ono so address bia wo ye mbehye enti sa wo ye oba no amfa kwampa so wankopani a ne yira wuo na so obi die na abepe ne dia anani ani kuna wuo na so obi die na abefa dia say bi wo hono ma bi ko asem esi wo ne ukuntem no no onim se wo ni ho hwe se wo ni didim na papa say wo ni wagya nti wo ware no then so no onim say no no wo na wo hono mansa no ni wugya ya ansa na obi kan obi interview was me dem tombo ase na me di line so ne dru ni so enti ono so to ne bo ase na dru e di line ni mu ne dru ni so e no ono so wa ware no eno die enti wo betime yi na ni say abai de bot achi ne de be boba sese esan say se wo di line so ene bedru so obi nso di line mu ono so ba omis e bedru so esan say me ma wo mo fa o mani hwa fa ko enti so far as wo di line mu ni di obi nso di line mu a oba eti ene e wusa nipa no so tamu kuchu na kaka kra bi na line no mutu ye yi wasi nchen mimi ni maraba bi ananse odi sun ba me ho be ka the same story kire me menim se bi abai na akura woti wa be ware be ma no be ma na koye wono ne ho ade de na betene fi ba se wanya bibi e kwan ya wo fa so a wo de bae enye de se be ma ne be ye osa ne mo bi kura na be ma ne nya yo na so kwan ya wo fa so a de be wura mu ntim de ayem hihie be ma ne pie kura na ayem hihie wo se wa wo ukita ngwala mienu miensa afa wo yam hihie wo e bi ade okoye ne mpodi wa hu ne ho an but won so hu stand because oja wa he na wo fa enti no ye ma titiru e kwan ya fa so de be wura relationship mu no e wo se ye check ni yi yes ye check enya se be ma ne na mo no ma no abeka asem bi atra kire wo na wudi na chi se be ma ne si o me yire de wa ye kwadwofo o me yire ni ma aduane nua se me ka so ni ma aduane nua so na tena bro 10 years na say no uni ma aduane no ana no je so onya wontem wanya wontem but onya obi no onya wantimi am wo oba na me oba na nsua ye na wo ba no unye ketra o wa wo ba no unye ketra
ena ketra skru bi aduane e de che bi no my sister no so dey me friend to one safa dey woman say so aduane nye dey be ma betime agya ho akofo ba fofo ma ye no kura sa say usu aduane no me ka say nipa na oba no nye ketra nipa na oba no hwe oba bi ho oba bi num aduane no wo oba bi so ansa no bo yes e say aduane no oba bi num aduane no pa saba ne sa se woni oba bi num aduane no nim say dey yesiesie fie ennim say dey ye be ma enti won na ho ofese den na woni me hwe ma Ghana me aduane no na akofa na me so pese me dey fa Ghana ma bebre ayo mo say won aduane no akọ anya big deal anya big deal hwe anya big deal only when you are not married who worry we are be ma wadi ni mama aduane nim say dey mama aduane tie I expect say ne yiri nim no akora at least ne de nya say ne mama now dey beba wie na wo de wo a woni aduane no ha da bia be oba bi bitima ma tea kura twa ne ku ya mukuro Sichide. ma papa obu ho no ma yaka se bankutu wo bo banku kwa de go o de go flags mu pirim da bia je se papa wo ibi no are eyo se be ha adwen ma enti ne wo bebre ne ha adwen to be ja wo betime ja wo ben ka se biane no anye no kura sa enti ene be ma ne betimi agya wo e wo sa akwan no to na nya aduane no anko ha efie siesie enkwala hwe se ne awoje ahoho kora mema nhwa ade ba akope omo hwe niama bebre nanso wo a waba no nti na mdi kan kan ese hunu ni abema no de nti a ofiri sa relationship no ansa na wo ba so benya niji a ejina ho no so se wo oba no e bia wonnim bibi ye chen ya wo jai no ne dia definitely we yembe hyehyw ba se wonnim se wo wo soro chen e bia niama no wo hwehwe no e wo ba ba ko no na we ba no so no ubeti be no hu se wo soro chen ma ni nyina ne se wo ne be ma ne betena se akasa tibira be ma na ka jo se wo ha de na meyere ya de be ma bi benya da aja ka ha de na meyere ya de be ma na ye ready so person won spending the rest of your life there sister let's be real say what we na wuku anam fa say be ma sisi ane no wo no ka wa ware da na oba na wu ena wawu kra ena ono wa ba betena no ka jo say o ha de meyere de na aduane de rere nkwan de no ye pa na de de ti say wo de de ti say ono mpa na osa ni say na wo de ti say ono na si wa na de kwa na si wo de de abai sister ocha wo sa ma wo mo ni due o wa boa wo e wo se wo kosua comparison Mame kwa hamara. Mame kwa mana na ukra de say o kan de o be ma go for kwa je for what? O baby o be on person be man kura be body get ne ex din na kantum de wa ka say. Enye na wo nti hia sanka wo ba no be suru. Se wonnim dia ene se ne asof mame kan be in yourself. Ye ne awowa ho odin betimi. Enwe ne akire bebre. Na tena ho feel free. Na fatu tim se bibia nsi. Ba sa wo fifi mu ay investigation ahwe de enti oni nipa ni jaye dia ene na wo homework e wo se wo all right so mame e betime enti se si ase ye hu so obi ne yire jai ye ware na ye wo mu ahoto so se be yi daachi because say ye ken apart from ye yi we ne sa factor no kura se bu ha na oba no tiase ana be man betime atwempena foforo kura omo kura ya no mo yire no mawu kura e bebre ho mo kura wade kura ya kura chen ho yire no tiase comparisons said you okay no akwasha ha no usu me yire we na wa hanka ese nka medidi o ani ati asumdwe freedom say mame abasa pa asumdwe de wuni bi de ya pa ne sa woni be mate na wode wo ba foforo betwa wo mpoa ana wode wo ba foforo no betoto se sa wo ba we pa de menene tie no na eneme bu on ma betimi akasa wo ya de chen ya wa ware mu se be ma ye wo sa ya ana se ode wo ba no oyonko ba bia wo wa bonten ebe ye den ebetwa wo mpoa so ya betimi mi momo de be ma wanya be famia na wanya ba be fami wunim se ba kono na wo ye chemi ena nso gya no ma ne ye den ekoya ya wo ba be fami oh teenager say the on comparison be it be once any pan one say you can teenager say the ye ekura ba kono de ko ekura wo mpeti me mpeti e won yam so say e wa ban na me dia ma ban na aba ana ma be so na so ana wo ko bob si ana me dia me ne obi ani asem so enti say wo ba no woni mba nkuni nkruma ye chen me
sa wo ba no wonim jollof ye cha me oba no wonim abrabru ye cha me enya no ho ne hia me o de hia me ana sa me so manya me kunu me ni me kunu ya den ate sa what you say de asan ye sitete sa ba no enko ana san ye sitete me no enko bia me ka sa oba no ye de abrabru nkwan ene preka sa na tete no ana me so me ka sa bia ye de me kwa ya twi e de kwan so cha ne amani tra ye den atwim Mame bacha sam kana medeka ani ya tete me mame bacha le make what ma say say na be say obi wo ho abese obi de na kwa de bi Adom money abeje wo fa mame but wo ni mo say me di momone ana wo bi di adwene nkwan ana wo gya ya adwene nkwan no say wo mpe na momone ne na wo ye den wo pe tikwa no tum na di me fa me nkwan kwototo mo adwene any no me mama dear mama me say no so de okan e bebre so wa de betimi asem fa say bia be me ware first one ora achimni ya say de okan wa ya adwen kwan ne yi papa bi obakra ntie nkwan ne akwa bi agboba ne ayi fan just ko ya na mama kwa ko ya fast forward e bi asem zi woni ne jai na wo bai tu bai how de ye kurbo ni ntie ne de bia me ko ni ayi sa pese ko no ha ka ne no we de agitem wo so je say wa ban na aba eti ade emekoi ni konkonte emekoi ani banku fufu ani ade eno nko na eti ma me mpacho sa no be ma no na me kira wo se entiti ya na ye titi ni ba no aba atan ye titi ye ma no e wo bia ne eniama ye de tete no enti fine se wa ba be famia oba ba akono de na wo ye mawo na wani je ho no e bia nam e bia aduane yam ebia nkomodie mu ebia kasemu ni ade no ana obi okra oba de nantie keke no ne ire na waja no no oboma ne nantie keke kra no na ka be ma na koma so na meche bi so me so obefa mi ya nkyere me nantie yi eti ma ne nkyere wo da bi me pacho ma no si wa hansa so ebia me nantie ye bom but mame memfa oba no anyame me fa ne nya den entoto me ho enye me de me parents me kunu wo hu se sa ba no na ante se ni papa mu a na ofisa oba we na won ne te no pe na mame nante bia won nante no me ni nya den enje wana kasa bia ya won me ya den se ne wusi ne me kasa no me ni nye ho eya me ni enje ho enya abufuo so because yes senior wo twasa no wonim se ne kira ye den achia eno nti no mame eya na o kasa no emu ye ashidudu ana wonante na ye fom no serew eya obetime ma life nya den emre me kan se me fanchiro ma wonim bibi tama me ba wale me kunu won na me ye nipa na me pe mpaboa ato wa kakra ehye bet na me mpe no se eye pencil na me pedi eto no wedge emu yedu bet me ba ware ye no me kunu ka che me plain se na ni je oba wo hye mpaboa hila eto no ye pencil hill na ni je ho ma me practice sa ade no so but papa no enya abota ka chem say eno ni ade a wo ba de ye no ho a eya ne fe eti me mama de nya den na menye so wo kire me o ma be hunu ti me suai na say no bi na ye ken yes ana ma me say bebe bi o ma on kire wo ma me bebe bi o ma on kire wo wa me fa wo foforo no ana say wa no te kura no on kire wo entu boase mu ma wo hu say oh ebi a me kuro no we na nani ya den eje ho ana say but obeka kire wa na wo di fem didi watam so bi so wo ho a de enti ya na bibinim so ye sound to say de won kire wo obu okro no be ma no wonim say de asem ka ho be ma bia be ka say bia mi pewei no de bia ka say woni be ma bi konante na say be ma no ne obi anante da unipa no what yasi o wawu you are in competition with that person enti nipa no so what yasi so wawu asem no wo kire no efri wa na eba ba je say o ka on obu ha wonim say sani esi ka asem kokro nipa the onima no say to say gift ti we wasiesie ne ho watwi nanim fine but wonim say wo she da di bibi fa nani yes but wo siesie ho de be ka say dey na why wonim prekesi ya de bia ontimi siesie wonim kakra but wo no expect so be ka just koto makeup ono ko wonim di say fa ne makeup
eno ti mame eno na ye believe say wo ba no so no said the won so wo bepe be ma na wo yire wo hwehwe be ma na che so wo hwehwe oba no so a no ne nante ye na chi kakra ehwe se girl no not saying etu hu se de na girl ne ti a eno be boa ma wo so ayi wade ye because if you be how kwa wo pie pe wo so bia so ba ku mpo anya ye na we na je se be ma no we twe se bia to ho no mo dada eti ma mo ni aka de be boa pa wo ma yanka oba ye jai wo ba bi na ya ba be fa wo meme de nka meme side de nka de be boa pa ne se men ne sa ba dada no anya ma so twe etu ne ngwa fine mame woni ne nya fine mame pa cho wo mame woni ne nya fine but wo beti me ehun no good morning Obisho ma onim na akwacha no good morning jumo obedi wo no na good morning ah what dey here den edi be ya wo eti mama baby adi o dey men fat say be na dia o use this time no kra wo use da no kra no eh na ji na say go go say good morning I go see na duane be no for what eti mama ye na ya ye anwadro say obo ha say be no bo life pa ene bia wo ye wiemfo kra hwe sa ne o ma no so no e mema me nim so Pentecost so for bi and yire wu ya na ne yire bo life pa wo ba haware no ba no so good ba no so na wa ye no ho te say wiemfo as a teacher life eh ba je wo de bi o make teacher no onye this time so I said just no ma bi enti nyame ni na papa no so timi kan ba so na sister no wo so ban pa o then so na wo fe ne yire dada no because why now why you used to the way na lady ne carry no and so na mami we say so say me so de mo bi fa me compare sa mami na no ye ne hu ni any ade and so na papa no no the legend ho asam na ba ye na oni ho na wanya wa akwakote na mama no pa cho sa no o kire no o ma we ni hu ni because obebu okra na wa na kan say so she dan bu ka kire say na wo ye dada na yes so so mama on say ya me kire ne say won say oba na ebi a wote awale na say sisi ano make say no onim sa aba na kolada ana wo hu ne life a wo ye de wo wom ana wo hu ne life a mama wo obi a ya woni wakofo ba fofra ya wo ne yire no e picture wo dem ho wama bon bibia wo dem bia o ti me clear ni nyina ya den mami obe clear ba every ho obe clear be ma bia ni ho obe hyi ni nyina ana sa nipa no kra wawu kra ne papa ne ho nkrofo bebe fie ho oba ne so bi bebe fie ho ka ombeka papa na agwa ni nua no no wo se wo yo ba wo she da ba ware a me momu dia be she da for madam fo die no pe o wo busa na sa kwache indirectly wo busa na sister ba ko not say obe kire o se die sister so se die no ye da say no ye say on the aduane de be 12 na aduane ay ready say be man timi nche won tra ho nchira wo say me no say na me pe me enye sa ko abadwe say so jako eti wo ba na wo so wa ba na de e ho no ne ya de na topic e discuss nyina e gina no so se wo nsua sa de na mema bebre obetra se sa ko mo de no na wo pe wo ba na oba na de bibia be hye no wa hwe no miku ko be fie ase bi o ware mi achim ni achimfo aduane na me de ya hye na ma aka na opo wonpo no ana ye di enti wo ba ware no be wie na wo ye wadwe asam ka se mi ni ho na da achi wo ba be wa na se sebe wo ya igbeni na wo ba na wo be fiti preko pa no patutu to waka banku ne ai fetri na chi de si wa ha ho enye se magina boso me de me wo ko na so de me de atete no aka enti wo ba na wo ye se me be yin san no me nyina straight away na preko pa me so me de aba e ho ne be a problem no wo no enti bi ho no papa ne be si abonten no small girl bia e bia papa ne wo ne yire wo ho no tai ba ho no aduane no mo se no ko no ho hwere no akodi da ko ha wo be hu na ku de froy no de abafie e wo mo oba osmedi de o me fa asmesi ho no no ye aduane de ba na ho na ho ntokwa chance enso bia wo yire hu busa e hwehwe mu a wo be hu exactly de papa no wo penye se wa hyeda se wo ye bibia enya ne do na so tekrama wo ko ene se ke kwatra bro kira nipa bebre ya de no mko kodra be che kodra wi se me papesi ne de de wo betima repeat ze hu ahwan nyina awie wo di wi ahun se da bi aduane a media mama ba cho won sa de wo ken wo hu de wo kan nyina no ewom etesa but ya na ye nhwe ne say enipa no
relationship no ene ya na ekanto yes because bia obaba kona wa wale na se no na ebusua no be ma no hunipa no ene ne ye tight pa so na me kire no fine ana akasakasa bia akasakasa ba omotam ni wo mami call me phone lines so for me ba na wato aso me ba cho me no for efra me number no ye 0302 216-561 and 0302-216-562 0268-499-347 and so count from here now so far doing chelebra na afi yentimi enko yenya Facebook messages kakra beti makankan bi Ohu mame so ohu enti oba na ya won no na oni abusua no be ma na abusua no na wo montam no ego na ye kansa ni gie wo mo ne wo mo ntam enti kasa kasa ba e na ya be ma ne ma ne koe na wo be sha wo no no abusua ne mpe woni ma hwe enti why na wo betimi akwa ne nchen akwa je sa apo na ye den afri ne nchen abusua nsusu ni nipa wo betimi akwa wo mo nchen na oni o makodi na wo no makwa akodi nkomo no wa hu nipa bebre betimi ado ba akubi ba ku bi o yese mpafu obi be pe wasam ana me kan se ma me kan ba se won but ni nyina mo no enye nipa ni nyina na be ya dem ame on betown all right yire paso a wo benya ba ku bi sane a wo kan no ya be ya dem wo be do wa ono de ono be ya adwene a obeka abata wo because o be ya adwene obeka abata wo sabre ye ko your phone line so kaka esta me ba na so wetimi ato so hello. Oh, line article, pa chobe me na frame na yintimi ento aso. Why? Aha, esa, so for mama aka bebre nsam a ya kana de doors wa ha. Na me busa se. Obi, me fa so ni nipa no kura atwempna. Wow, boyfriend na wo honom, ebi kura na wonni mpo se na wo yire, ja wadada wa, ene wo hu so wa pamo na yire ana se, we ja na yire. Ese se wo ware no. And I saw ye what means I would be branching na keke now by. Oh, sir, boyfriend number say or person worry oh dear. Mammy quite shaman go far to pay to us. Hello, Adom. Hello. Maybe I want to say. Yami Adom also. Adom me crew mo get aiku. What's over down? Dinner champions are. Because I nice pa. In fact, I some can see no makanyo. Me so ma ware jai. Na me remini ni problem bia. Die e ba ya ijai no. Enye asemwa se bia chese onyimo na se neko ba se hon sensem bia na di miscarriages wow do jai onwa so nware mi bi ene hon sensem but me peno anna de na se ne kwaye ye ntino mintimi nka ho hwe bi onipa no se onko bi obende enti se me ko fa o peno no se onpe obie mu ana se na akoye te se o me yes omra back no say ontimi ma back because you could tell me court adentia I don't know you tell me court ai na wo pese o san ba biem na wo hwe asese ono wodo obie mu ana wa da be me busa se de te me busa se wo de aka no ba ko ana bu ho no ma e bi okoba wo de akeka na so ta de kan de hia David o van kan David aden oba aje so mpene obi anam ne we anju hu se ono de ompe wo ana mpese yete ase well me timi nchire because o si ontimi ma because of new year no so obi oba na so ye the same thing betimi agya ebia me ne bone but enimi musa edi for now no se me ko fa fofra niema e course no enye duane no enye se eniemasi enye sikasem eni ade enti saa oba na oba no so open na obetimi aka kire ne se mame me yere se ni ana de ba ya e mam nim na ware gui enti se bia saa kwan no so no ana bia me mpese bia besi bia sa wo yere ne de na ya wo ana yes
nti sa wo na wo akopɛ de ene ese wo timi find out kora hu so ba na aboka kofa no obewo ba wo de na wo timi nyem no but eno na sei yeah nti eno de ese hu na ga no so beba na no so kora ye ni wo bro di 14 na de fine ka kire no se mepɛ wo mom na so mepɛ ba what you say aha enu na ma sem ba na me yire akwati se onka no kure wo mu nkyerɛ wo ene mai wa ya bo asia ya okofa na onka otia so oye wia no kotena so dem eyese osoro abofo maame papa eyesa na wankasa so no wafa wadwen bi na ade nam what you say emfa sa adwen ni se otim so bia enipa bebre ye obi kan akohwefo na so papa so wum pa oh yes eno dia enti wodi show tirim se obi aye negative a wan hwe a wo so negative we no thoughts na be destroy relationship no and na wo so wa wari twa be man so wari first one na wari edin yo comparisons kwa na woni tirim se se ya wo kan sa wo yiri ya wo penti na muja yi wo san so ya chim ni ya ofri mi kro mu wa no da ho vezi ana kasa kra na ma se ase me ko no kra no mi suru wan so wonye ti se so to bo ase yo ho adro fine na hu se oba oye new person it will be na tena unkotwe we hu nsam emmemu bebri what you say anyway aha beba ya me shira what mame nko enswem na me nko fa bravo brother po oh bravo ada all right bravo so bravo brother po bravo ko aha bravo obi ma so dia me nko yi so obi wo so hello ya shada antu wonka papa wai mama yanko so nipa hello mama na e fa saying hello mama na e fa saying you ado oh akati mama yemra ya we said ye ken o ene je said ye to say ye bre ya asema ado asema on ye kan sisi ye yes and you know ni giant there was one particular thing and I pay ti e bia na je so omo tawanta o munya nyina awo na me fan said ye nti waba be wo awi na what next with my trust in the hello obi also hello bebe na mbaje first na aka se Mame Yeaboaa ye me ba mpa one bedase what the cat Prophet Aikini Dansuman. Oh yo, hey Prof na so frame yache. Ma me tu kwani kakra nya me de me abedu. Ye de nyame ase me nioma ni nyina mpa cho fagu aboso kan macho mu. Mate. Ma me mensure chiri. Nyame hira. Ai mensure chiri me ba be shram. Nyame shram ene mo programming. In fact, e tu ye fo pa e hire ne ma bia. Esese ye hunu e wa wade mu. Anase ye hunu anse ye wura wade mu. Niema bisa no aya Mame nka me sister me madam de yo kan sisia is on investigation and I say on the investigation bia so be the line so me do no so aha sisia na kwete say wo ebula won kokko wo sika ni awpe bia no wunya sa na ehye emema bi ni mutirim entine ema bebre na nam ewiase a omunya kunu is because of omani dasikaso and it's very bad our jaya na mame ekokoso no ina bebre na enye dressing no but suban all right but suban na wudi tifie no suban no adenti se na ubesisi fie ubesisi ho is all right by suban no how do you relate to your relatives as a saying I want me bush na ene do bon so ba na me de na ba no obuade na one we me wo bi ba na ne be kasa raw from na me ba na o ka kire me a ebe hadwi me di besi me chie Adom FM tifo yina
Yami Adom da for Betimenka. Hello. 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 Depende was one. Hello. Hello, Bamena. Hello. Bamena, to say you. Pacha be you how say. Adumo, Pacha first and Agasafi. Pacha vamo na bo katava shama fshata. Ah, honorable. Yet see why honorable. Pacha. Pasu da mo kanu de. Awadi. Anya ha de ye walu. Anya ha awala anya fall. De wale. Obi ọmọ wale na musa chimpanu. Anya. Onye kwa. Anya kwa. Omu zinu. Adi anokre honorable. That's why. I mean sure papa. Hello. Hello. Yes, Miss Sweetheart. But your first and Agasafi. Hey. Afọ na mi trans wa ha no. Afọ mi hu ani asi aja. Mi hu ani asi aja ma fi hu papa o. Mi so mi ni asi atna su papa. But you ani asi free mi su. Say oni so program ni dia ato bi na mi ba no na ja. Enso me bo pa ye anti ma e fasti na dia ni saka o papa. Nda dia ma ramo. Oh, well. Enne muka sena ane de wosia gumi hu na mika say hey sena muka aya wanzin ayi na agu nipa no owosi muka awosi agu okay enne asena muka no hu say ye be ma no ye ti ye din ye bi no ye ti ye di say be ma bi ni oba wo no mu jawari a na fe eye say jawari ye ti pla anti say obano no jai no na obano so ebi no take advantage o mi ko hwe mi ba mi ko sra mi ba no bo hu say mi ko sra mi ba no pe no mo sa ko hwe ba bi no mo yes adi no anti say ma mi ni so fu ma mi no ka say obano oba ba bi wo ho a onye ni say senti na obema no twin plan ni de enye no kure eye mo ba no na o jai wi o say anum bi na mo to no say ani pada sani ade transfer o ji say atia tuni o say buka ni say sanyu na matunu otuna hu a ohu anso okoba bi no hu say ba bi na otuna si first no afi na ni ni asisa ba no ti okoba bi no hu say ba bi na otuna si no na ho ya na afi na ni asisa ba no anti mutrasi bukwa ye be ko fa ye plaku na ye be fa no blasi pia efo jina so say anipa tani ade transfer awu se a monso mema no monso mutimi hurehura yesa musu muko na mu yebo gise musu muko akofa obi yasu mo beba na yasu odi obi abatrance wo fie ho wada mu pa ne so wasi mu oba ye be ma ni apon ba e di ma ye kwa o e di atna na mu fa hurehura mema na bia mu di fa hurehura ma ye be jam mu nyan kan na nye ye ko ye nim obi waso hello yeah where you baba na ho te say me ho yo but you for say e fa me Messi yo Messi etie Messi lower radio no why if I tell you ma me sorry no but you lower radio no manu amuja awari no ya omu san ni mema no twimpra no and awari no onye ready so obejai ye na so no ja awari no enya de ya so ye wa de mani ya pa no ja awari no a ho san we ti say u be twimpra mi e bi ya mi pe mi first awari a mi wari se edu time ko jin kwala no mo ayi no ade owo horo ko tuna ho na ye ne se mi ba wale no ni mi twi kra na mi ka chen se mi pe be ma no biomu o si ma mi ka nya ade a mede meba to no pent o tina on tanu te ta mi je e chi di kra no mbe hwe mi ma na o mo ehi wo
But first now I go for your But first now I go for your homework. Not the next step I will be taking. No, I cram ye. Sana didn't see. Now we tell I know some the chief friend here, and the Beman did your bay rough. And you know, why I didn't ask who obey your rough. Aye. As on one ball. As on one ball who's whom. As I night said your one ball who's to be sad. Oba Medas, Namishra. All right. Oba, I want your last call and so. I know also. And about your last one, after your face here. Hello. 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 Oh, I saw another. Hello. 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 One I just now home yana. Adi you why? Yemra studio Hanum. Yeah, you were free studio. Yemra studio I made Yenbo Nkomo. Because you're just so sad. I just and some my can you know be ready at dance say. Hello. 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 Bamena. But your first and I can say free. Hello. But your first and I can say free. Hello. Hello, me too unkan. What you mean kan? Hello. Hello. Bra, ye Charles why? My Charles, yes, I will bet na ya ni asi. Right, Yenbo studio, some I can do also. Asa, and some I again, and I just say, I say, Yako, it says away, a man on my jaw, ye ma warrior. Ubuha neja penadi, or Besoka come back a cankabi. Nadia, no so about funny, one swak what someone and I say, one is to see all your house, roya, and my yedding. See, I know. I said, why you didn't change out? Now it's too late around. There's a different opportunity. Which means who dad and us or S and dad and which means I can say, daily day. Now decided to obey Jawadi and way. Oh, see, I did your tea on a swab boss was saying you'll be jadi amount. Until you were nifriso. Now, obey to me and Papa Moa just says only a jack and ya kayo. My son said, daily day now, we ye yaw in Yanjum. Point two mistakes nature one. Knows what take was stand was the next relationship and I'm what more benyam. Unye mistake ni unko repeated your year or first one because our bar also tia says second one was on peneso Emma was a woman now one better na siesa. And teenagers say why ya on poor baby tina. 9 time and me fancy say where's this can and to my school fees cry man so obeying. Unko ya fight kakaka cry bebo. Oh, they said the man you responsible cry on putting point chairman school fees time do musuma. One man be bopun say bra number Jimmy Sika. Time you do baby walk. Asa some few days and some few months be to Ghana. Oh, they are responsible men. Bama ni unja it's got my stress out. Oh, be say Mame good evening. I'm Mame Yeaboaa. I say you know every man loves a woman who does what he likes. Be humble in everything and learning how to say I'm sorry is the only medicine better for you than monitoring the man. Muntie you. Was a baby a pe woba wo buade. Na se ope baby a obre ne ho ase. Se wo ye wo dwo e wo ne nyina mu ana se wade ye nyina mu. Na wo ye bone so abesan so abeka che se me wura aw. Ma ye sorry why? Eno ene kwan ya obetimi de nya obe ukun ono so be say small boy bi de amount. Good evening, please. I've been going out with this guy for a while now and we want to marry, but all of a sudden his parents wants to give him another lady to marry, which the guy does not love and don't know much about her, because I'm now learning a trade and she's already working. Okay, because she is now working. She the other lady is
working and on no mum Asian ade. I said my guy is really disturbed. Please advise me. I was saying the boyfriend on any wohono. Niku ne maame no epese omode obi be hye ne kon. If so no sua adwuma. E na ono obapa se be ma no do wo a obegyina wachi. Se be ma ne no wo a obegya wo ho. De wo mu se be ma bi wo ho no kro wo pa gya wo dada. Ti no ahye da be ka cho se maame no kofo ba bi de na ba. Na je se no kira wo se wo gya wo kwan dada. Na emu se be ma ne do wo a obekon ama. Wa no pe. What you say? Eti yiwani ne pe oba bi tira. Na yire hu sua we dwuma. Se ba no so obekon so yiwani akwa bi beba. Good evening to you all. In fact, some ladies are really dirty pal. Muntie, if finance of my men are during the dating time, they pretend as if they are neat, but after their marriage, their attitude changes. Even just to clean the house is a problem, and this is some of the issues that some of the men chance other women while. What do I say? Chance other women while they are still married to them. Where Sammy, no, the way free cars were inside Akweli near St. Joe Hospital. Near the direction power the account. They just will be hello, mommy. This is Richmond from Suhum. A capable woman must have some positive features before you enter into marriage. Some are not neat at all. And then some baby, say, and some qualities. Neatness, no who say, Nipa baby, kapa. Senator say, oh baby, and sanabe wareno. So ye neat kakra. We neat, or say, o motuem, o baby, o boo on my hen wolf, unufui, a boys in ya. Shasi, o boo has seen ya, and someone, any guasie. Bomodian working on that. Obi so ho ani hunu munwi nyina piepie e na ache abonten dust e na wa him e de afem na ne nyina e display what anim e just when see baby ana bia na so a check sa ne o mani nyina ya de bia e mema ye nkrofo bia enioma nkitinkiti puti o mo off ba so mo be kana ya na ye omodin to hwe wa no hwe de wo wani ma obi so ho no ma behwe ne simple ayi bi fifi wo ho koko ne bi afifi ho fititititi ebi aye green ebi aye blue opa o wo fe wo to obi so ha ne se ye wo mebi ha oni ne kasa obo se ne se asi tuntum mini se ya na milk o se dan o tie no wo ho no wo so se I love kiss I love to kiss wo make kiss so ho it is an mani nyina say nipa check e studio na afede so mama no mo fa yenwi so mama patch last verse me la kakra ya make am say obebia oti awale wo we say be ma no wo pe na di ne mlaso ni obeka cho say ope no ye ma ne fa ma no ne fa bo awale no e wo ban awale no obi nka say ebufuo anaka sakasa emmem saade na kura mem kura ma awale no kura no odo no enyin ebufuo ebeba ne mombo ho ne se o se ntokwa ama odo no nyin o ti na happen tokwa sa ma nya wa dwesa wo ye disobey e wo fie ho ye be ma ne be ka cha se we na na nige wo no be ma bi wo no ma na nige se me yire be hye skirt ye tietia eno na wo kro no wo pe eti sanu na wo be hye ebe bo awale ho ban ya mesre menua na say edai hye na mo awale no ban na kira ko no hwehwere anto because one sha obi be ba be hye no ba be hye wanam amia wo ya edai ya pamu ti say yam pamu ni ntino de be ma ne pesa wo yema no ya de asumdwe be ye dai ebe be fie no diso na we ebre wo hwan ka mbusa se ne o man mema kasa mo bepe nyina na ese ye mo man o mpenta de ye because body con ne ade spandex entade de yiu na yiu to ni ye papa so no a wo 20 ukun beto atade bia stretch a mo se na yiu tu ni si won kulenkuden woni nkwala ayepe wonam kra na ofere de bia papa ye no ano so ope o gidi se de be ma no pe no ni nyina ese se ye ya na mame wa nya obeja o okay yanko ye ni mai se meme bi de o machi de atamu da de yebeko jempe yeah give me also last words awari no ne kwa wa enne ye adwene ne en qualities egura enye nyame adwene ne gura yi debia wanya awari ne pan
die eba ya ukọ ware no so far as wa ware se wa ware Kristo mu e wo se wo mia wani na wo hwe se how be bemu a be fa kwan bi a obetimi asolve sa issues ene ye pentem ja ware no ye be wie no na fe ye nu ye mu na fe na wo san ko hwe kwan a be fa so be san baba ana wo ko fo bi foforo osoro abofo bi ani baby enti nya wo te ho no ye ni ye na se wo betimi akwa ma oba foforo akosua ne ana wote wo dada ne ne amade a ana na wo ma dada no onu nsua no correct ni mistakes na montina se nhwe moma ena wo ko ayi efeni sen baby eja aware ya Christopher aware titiru na nsa ni aware achina ni I don't know so ya beba ho because your mama bebre so ho no ma enne no bibia dia dance se bebre so mpe won yire no wo ha wo dopa o wo ma na yire no ekoda da tie ma no so mo ntena ho saa ohu se beba bi wo ha won ne won na 5 years kura no ne won na ada wo mu agye he ye wo bi ho ne ne kun koda say last 2 weeks na kind story no wa oba na da bi agye se opa ne kun chew wo se ne kun ne da gye se opa ne chew ansa na be ma ne nada what is wo sa here yanko ye ni America ne say yampampai bonso ntaye chire Adom FM nyamani bi wo wa e genuine so be e wose ujai e bi won so ana e betimi aye ho bibia so mama so kakra metimi aka ne say Bible say oba prophetess 1 na very man so nye den endoni Adom FM ahofama adeye bibia ka ho intimiji bi se sanema we nyina na yediswa yedise ebeboa ma ya ware etumi ejina ebeboa ma ya ware etumi ejina Esther last one Adom FM akofami yakasa nyina yide mekanise uyo obade asempe fodi kankan yembre ho aso ya ware mu yen hwede yekumupe na yenye emfama wo dia me kan se be ma bi ne ne yere wo ho na wo be hu na se wo jeje so oba pa wo na mani je ho se de osisi tie se de wani mu tie ni ade a sa papa no suro no chen wo bia wo wiase suro no chen wo bia wo wiase because we wiase ade etintem pa ya kono ade wiase etintem ya kono obu wonum kra bu hu sa de ase nipa no se de wodo wo kra ne ade a wodwen so wodo no se na enye odo obu ho na ya kodo keke eti ne yira wone na tena fie bebre mpo ene wa beka jo so ompewo wo de 3 days ya ka alasha wo kra ba e kro hu wani mu without makeup da no ka jo so ayi wodo na se sa wa asemo da bia so ka bi obeka bia no ayi makeup a wogidi da over room makeup na ba wo se se de ho ka ni nyina na sorry wo ba pay me ka kire wo enya saa na so didim na wo so hu se bia papa na be ka nsem bia kire wo etu so gira so e de yi papa style aye ye nneoma bi manu so wo gira so de gya na yire a wo ba wo yam be hyehye wa chen bibia hwe enu momu ya yam hyehye kura chen na yire no de so ko na mom wo waka kire no efise wo no wo ba ye na isanse na be ma no egya na yire no nti no wo woni story na ko so ni nyina woni se wan so na wo hye kire ayam hye beto so so ma menum nyina se yiwani na wontimi nyiwani because woni se ade we taba me ne papa wo ho no ne yire wo ho enti san so na ku nche kura baka sese obi ye obi o sese obi ye obi woni de sa wo kura de no kura de wa hwe a ebe se kura chen no enti asoma sie wo bi ba na so ka so o yire na emom na yire ho na yire wo problem na yire ni hu ni boa no na won kyerɛkyerɛ na yire no sɛde obetimi ne natena enkoje obi aware na emom da achi bi na sɛ ɔse wagya na yire dada ɛna wohia no hu sɛ wagya na yire dada akɔhwɛ wo hu sɛ abusuafo nyina di adanse sɛ ɔno nko ana te de a ɛna enu obetimi aware no na emom sɛ wode ne wo hɔ na no so de nyabotre mema nakɔ na obada kɔ sɛ ei nya di nkunim ade asɛm sɛ oba ne kɔ fansa guti frabrisi kɔben faka ho ne su efise de eba no wo de no kura so chen nipa ne de no nye sa nyame anya wadom papa no kura be ba wu ato nsam na de nsam bebre aba eti oba atena yie na so wo sister onso se agya wa onso kwa akọ madam ye agya wa akọ sa wo na wugya ye sa na wonim na wugya ye
se bufo na odi jaye se nije na odi jaye ye jaye friend say ye jaye ye ja wako nyafe na abaye ja ware me ntwempra ja ware me twempra na ye brado say ne yere no person o ware no ma me nkire wo the only way a wo ware oba obetimi ware ne biem na so oni oba ja obetimi na ware ne biem ene say wo ne na kokot akwakotwa mu no eji se fia na mutim say compound house eji se mutu ho na ko hide dan fofra obi anim story no obi anim de esi na nkrofo de akotwetwe no yes obi ka say hey wazire obi ka say wakwasa abasa obi be she da wo prakra na wo yiri gina ho no wate akwasa abasa enko obesie mekoya na samba obredi me achinchin na nyina na oba na ye bore nwom eti be me na so opese ware wade dia oba no kra nkope wo de a to free baby a wote no say ye wa ofie dia ene ye wa ofie ene yo no upade cho no hu se waba fom na sa de esi na bi ho kra nsam a wo kan no ena no adin a na sa mani hu se munyina munyi enti saasem ne nsia obetima ba betena na emoma nyene metena compound house ho no na osesa ne nioma koye no eno so na mede ka wo se obai wonu ku kakra bia me ko no me zo video me ko no kakra bi obi wa no asesa nioma me shan me so me ko me ko bi kakra no asesa me ko nyame anya wado na be ma na ne kuku de tie ni a ugoduru fie na o say me ba say nya boche me kro betu ho nyame anya wado beba no asesa pa lock ni nyina no aka dan na chi enti asoma sie enye ni o ma nyina na e be sesa ye ni o makọ wan hwe a me de agro bi ku wo de gina ho na hwe o ba be pa me che obehu obetu wani no na wa ware oso no ne ho fa ma o kasa kro enye yi enti pacho yi wani na tena oba bi dwen ho album lunch invitation, special invitation from Hour of Hope Prayer Ministry. And I invite you to an album lunch. Sofo Mame Magia, what's here? What body do come out? Ye vita. We said, I know the baby just say, Bay giddy war. Now, me, I don't on the 30th of this month. Oh, you know where we are. You can war as I never say. Christian Courage Church. A war La Paz. Area 2 o'clock pepe de nyina ene enkrofo hwa kama ebe de ankasa o se fa ojabra eno ne album ye launch no area 2 o'clock mame me ankasa obeba na jese mani abre wo eti wo so brebi sanso na the omnipotent word international nyame ni mudo ho beba bata Mame Yeaboaa unya ne ma free the omnipotent word international sofo Mame wusua ono so te heyi ono so hihye program kase 3-day power packed revival no so invite Mame Yeaboaa Asiedu Mame yese minimum no Mame go da so na okay wono na wo kasa na team no who is your destiny helper why any wo okra boafo anaso ohyebre boafo why no shebre sisafo why ni obi a wohia na wabra botimi sisan prekope eti eno na ye kasa ede afa ho eno so date ne ya ben 26th of this month omnipotent word ministry udru La Paz eno so ye nwanwa mu nyina so ye La Paz overhead ho ofa kona mu ho bibisa na hu se dem je oba so be kona bana ne wo tida be kona bana no ya tidi ya gina wa nyame islam nyina me producers shine akwa abrante kama ndo gina team fidie ni nyina Mame Facebook utimi hwe ye ya Jonas intern Jonas ono so abafo for first day why confused basa eno de ejina chiri so for Mame we see nyame wo nshira gifty nyame nshira so for Mame magi nyame nshira oyma nyame wo nshira why nyame Adom a me so fa me Mame Yeaboaa Asiedu mpacho ohia Mame number 0207 939870 ohia me na wo pese me bekasa wo wasori wo pese wo ba ohia counseling na so pese wo ba ana se wo pese special counseling so ampacho ni nyina afre me eno ye different from adwuma na me na maju skapa na so me cancel fine mo aware etimi ejina beka CCF ho so na etimi koye na CCF ye nyaya aware
ye CCF for ye nyaya ware CCF ye Christline Counseling Fellowship ye mene emma ne mmemma ne ade awafo ne asujafo ne ye hia na metimi atufo ye de ye gina nyame asem so de atufo ye wi ya bompa ye de aka ho ankasa so for mamefo mo ha nyina e ka ho bi nipa bebre ka ho bi aso esi be ka ho bi na nyame wontimi emmoa wo problem bi so wo ware mu abomoden afre me na ye nyina ye mmoa na yintimi enka eho asem number ne 0207 939870 0207939870 nyame hirawo so je brehwe nyame yadoma so je bretie nyame yadoma da sende e be sanso ehia me ba gifti nyame ehia wate me das